would like to invite you for saying Quran Al-Fatiha. Aceh already got a very bad perception about this land. We realized that from 1975, the land of Aceh being conflict. Kita bisa tahu tentang Islam, dan alhamdulillah kita sebagai muslim kita berkumpul di acara yang sangat masya Allah luar biasa malam ini. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gubernur Insyur Nofairian Syahante yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengunjungi daerah Aceh, dan kita sangat senang sekali. الحقيقة اليوم سعدنا بوصولنا إلى محافظة الشاي وبرفقة الأخوان من سلطنة عمان، ودعوة التي قدموها سفارة إندونيسيا مع الأخوة هنا في إندونيسيا في الشاي بالذات. فإحنا كثير بالاستقبال وحفاوة الاستقبال وحسن الأخلاق من كل أهالي هذه المنطقة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Aceh sekarang sedang membuka pintu selebar-lebarnya untuk dunia luar.
bukan hanya dalam konteks pariwisata. Kita membuka diri dalam konteks pariwisata, kebudayaan, investasi, olahraga, dan conference kalau bisa. Kita sedang mengupayakan juga kalau bisa ada conference internasional yang diselenggarakan di Aceh. Yang sudah beberapa kali selama ini adalah MTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Ini juga konteksnya selain menggali dan mengamalkan Al-Quran, juga mensyiarkan bahwa Aceh insya Allah perlahan-lahan sudah menerapkan syariat Islam secara kafah, insya Allah. Demikian, ya mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut. Terima kasih.